Radašine, pa ja te jedini branim, ti me sve osmudi. I se nemoj da se ljutiš, ali morate tužiti. Postoje serije koje gledamo samo da bismo se zabavili, a postoje i one u kojima prepoznajemo sopstveni život, svoje komšije, svoje pretke i svoje selo. Pre skoro 2 decenije na medijskom nebu Srbije pojavio se projekat koji niko nije mogao da predvidi. Saga o selu Petlovac, mesto smešteno negde između Snova i Jave, na obalama pitome Morave. Selo gori, a baba se češlja. Nije postala samo najgledanija serija u istoriji domaće televizije. Ona je postala nešto mnogo više. Kolektivna terapija za narod koji je žudio za autentičnošću. Ja ću da šoferiram. Dokumentarac koji danas otvaramo na kanalu Tamne misterije nije samo priča o brojkama, niti o rejtinzima koji su obarali sve rekorde, dostižući neverovatnih 3 do 4 miliona gledalaca po epizodi. Ovo je priča o viziji jednog čoveka, Radoša Bajića, čoveka koji je odlučio da na male ekrane vrati psovku, suzu, toplinu domaće rakije i blato na opancima. Sve ono što smo u trci za modernizacijom pokušali da zaboravimo. Šta je to što je Petlovac učinilo stvarnim od bilo kog drugog mesta na mapi? Zašto su sudbine Radašina i Milašina postale važnije od dnevnih vesti? U ovom prvom poglavlju istražujemo kako iz jedne male ideje o porodici sa sela nastala epska priča. Priča koja će trajati duže od samih njenih tvoraca. To je priča o prkosu, o opstanku srpskog seljaka i onoj tankoj niti koja spaja život i smrt na obali Morave. Da mu ja smršim konce. Nega u Morave! Da mi ubiješ čoveka, a? Kada je Radoš Bajić prvi put predstavio ideju o selu koje gori dok se baba češlja, mnogi su bili skeptični, ali on je imao tajno oružje, istinu. Nije tražio glumce koji će glumiti seljake. Tražio je ljude koji će selo živeti. Od prvih kadrova snimljenih u idiličnim predelima okoline Trstenika i Kruševca, bilo je jasno da se rađa nešto što će zauvek promeniti lice srpske televizije. Petlovac nije bio samo scenografija. On je bio živi organizam, sa svojim tajnama, svojim krsnim slavama i svojim grobovima. Ako je Petlovac bio telo serije, onda su Radašin i Milašin bili njegovo srce i njegova duša. A retko se u istoriji svetske kinematografije desi takva simbioza, takva veza, kakva je stvorena između dva čoveka, između Radašina i Milašina. Iako su u seriji predstavljeni kao braća od stričeva, njihova povezanost bila je mnogo dublja. Ona je bila arhetip, simbol neraskidivog srpskog prijateljstva. Odnos ispunjen stalnim zadirkivanjem, sitnim podvalama i onim čuvenim nadmetanjem. Ali iznad svega toga stajala je apsolutna lojalnost. Lojalnost koja se pokazuje tek onda kada selo gori. Radoš Bajić nije samo stvorio lik Radašina, on ga je udahnuo iz sopstvenih korena. Radašin je bio glas razuma koji često greši, domaćin koji pokušava da balansira između tradicije i modernog doba koje neminovno kuca na vrata njegove kapije. Njegovi unutrašnji monolozi, oni čuveni trenuci kada se obraća Bogu ili samom sebi dok gleda u zamućenu Moravu, dali su ovoj seriji neočekivanu filozofsku dubinu. Kroz Radašina kanal Tamne misterije dobija priliku da istraži samu srž ljudskog postojanja. Kako se prosečan čovek
bori sa prolaznošću. Kako nosi teret odgovornosti prema svojim precima, dok se svet oko njega nepovratno menja. To nije samo gluma, to je potraga za smislom, u blatu i prašini srpskog sela. Baš bi voleo da vidim. Pa se sećaš kako sam to valjivao? Kad god smo se rvali u kajiš. Se sećaš? Koga, bre? Tebe! Koga? Ajde udari! Ajde te zgazim kitronu šljivu! Koga da zgazim? Te bacim! A onda tu je bio Manda. Njegov Milašin bio je onaj neophodni začin, bez kojeg Petlovac jednostavno ne bi bio isti. Manda je u ovu ulogu uneo svu svoju glumačku širinu. Od neverovatne iskrene komike i onog specifičnog milašinskog govora, pa sve do potresnih scena tišine i tuge. Milašin je bio onaj koji nas je zasmejavao svojim naivnim planovima i specifičnim odnosom sa svojom Zlatanom. Ali, pored smeha, on nas je učio nečemu mnogo važnijem. Učio nas je šta znači biti čovek velikog srca. Iza te maske seoskog šaljivdžije krila se duša koja osjeća svaki treptaj morave. On nije samo glumio Milašina, on mu je darovao večnost. Šta je bila tajna njihovog tandema? Radoš i Manda nisu glumili prijateljstvo, oni su ga živeli. Priče sa seta otkrivaju da su mnoge njihove zajedničke scene bila čista improvizacija. Razumevali su se pogledima. Kada bi jedan počeo rečenicu, drugi bi je završavao u istom duhu. Ta autentičnost je ono što je publika prepoznala i zavolela. To nije bio plastični humor, bio je to onaj pravi, koji izvire iz zajedničkog hleba i soli. Međutim, na svemu tome nadvila se najteža senka. Trenutak kada je Milorad Mandić Manda prerano napustio ovaj svet. Njegov odlazak nije bio samo gubitak za glumište. Bila je to lična tragedija za milione gledalaca, koji su ga doživljavali kao rođenog brata, kao člana porodice. Dok su Radašin i Milašin nosili težinu domaćinskih briga, Petlovac je iznedrio likove koji su postali apsolutni miljenici generacija. Ako tražimo tajnu dugovečnosti ove serije, moramo je potražiti u fenomenu dvojice ljudi. Nenada Okanovića kao sina Dragana i neponovljivog Miroljuba Torošića, poznatije kao Đoda. Kada se Nenad Okanović prvi put pojavio u kadru, niko nije mogao da prepostavi da će taj lik postati najcitiraniji heroj srpskih sela. Tata, vidi koliko mnogo drva. Ovo kad bi sve zapalili, to bi bio mnogo krupan žar, jel tako? Sin Dragan nije bio samo tatin sin, koji se bori sa sopstvenom nespretnošću. On je bio oličenje dobroćudnosti. Kroz seriju on sazreva pred očima miliona. Njegova transformacija, od zbunjenog momka do čoveka koji preuzima odgovornost, zapravo je priča o odrastanju svih nas. A šta tek reći o Đodi? Na kanalu Tamne misterije često istražujemo ljude koji su ostavili neizbrisiv trag. Uprkos tome što nisu imali glumačke diplome, Miroljub Trošić bio je naturščik, u pravom smislu te reči. Radoš Bajić ga je pronašao u njegovom rodnom selu, a Đoda je pred kamere doneo ono što se ne može naučiti. Suštu istinu. Jel bre, pošto košta jedno pivo? Pošto košta, ja znam pošto koštu 2, 3, a jedno ne sećam. Ipak ne smemo zaboraviti ni ženske likove, stubove koji su držali Petlovac na okupu. Ljiljana Stepanović kao Radojka i Olga Odanović kao Zlatana donele su seriji neverovatnu snagu. One su bile ogledalo srpske majke i supruge, žene koja trpi, voli i bori se za svoje ognjište. Njihovi verbalni dueli sa muževima postali su antologijski. Kroz njih serija je prikazala svu kompleksnost odnosa u ruralnoj sredini, gde se najveća ljubav vrlo često krije iza najgrubljih reči. Kada se danas, godinama nakon posljednje klape, osvrnemo na sve što je Radoš Bajić postigao, shvatamo jednu važnu stvar.
Selo gori, a baba se češlja nije bio samo televizijski projekat. Bio je to sociološki fenomen, poslednji veliki spomenik srpskom selu, koji polako nestaje. Dok smo se smejali Radašinovim mudrostima i Đodinim dogodovštinama, mi smo se zapravo opraštali od jedne čitave ere. Mnogi se pitaju, gde je Petlovac danas? Iako su kuće ostale, a Morava i dalje teče istim koritom, Petlovac je postao mesto hodočašća. Ljudi i dalje obilaze ta dvorišta, tražeći u njima mir i toplinu koju su osjećali pored malih ekrana. Ali prava tamna misterija naše stvarnosti leži u tišini. Prava srpska sela, baš kao i ona iz mašte, suočavaju se sa pustošom. Petlovac nam je pokazao lepotu, ali nas je upozorio na prazna ognjišta koja ostaju za nama. Crna kukavica! Gde? Gde je Radašin? Šta ste to uradili? Ova kuća još ima domaćina. Rasklapaj to! Tako je, tata. Rasklapaj! Mile, nemoj da se ljutiš, a gde je moj moped? Nasleđe ove serije neraskidivo je povezano sa ljudima koji više nisu sa nama. Svako novo repriziranje epizoda svojevrsni je pomen Miloradu Mandiću Mandi, Miroljubu Trošiću Đodi i svim onim glumačkim gromadama koje su prošle kroz Petlovac. Oni su u tu zemlju i u te kadrove utkali deo svoje besmrtnosti. Za publiku kanala Tamne misterije ovo je podsjetnik da umetnost pobeđuje vreme. Milašin će uvijek čekati Radašina na onoj klupi. Sin Dragan će uvijek dozivati oca, a Morava će zauvijek čuvati njihove tajne. Zašto nam je Petlovac i danas potreban? U svetu koji postaje sve brži i hladniji, on je naša oaza. On miriše na pogaču, na tek ispečenu rakiju i na zemlju posle kiše. Podsjeća nas da smo ljudi sa svim našim manama, gresima i vrlinama. Kada danas gledamo te scene, shvatamo da smo na jednom mestu imali reprezentaciju talenta kakva se retko ponavlja. To je bio posljednji pozdrav jedne velike generacije, upućen narodu koji ih je decenijama voleo. Svako od njih je u Petlovac doneo svoj miris, svoju suzu i svoj osmeh. Nisu oni samo gostovali u seriji, oni su u toj priči dali legitimitet, pretvorivši jednu seosku hroniku u nacionalno blago. Dok se odjavljujemo iz ovog dokumentarca, ostavljamo vas sa slikom sunca koje zalazi nad Moravom. Selo možda gori, ali duh koji je ova serija probudila nikada se neće ugasiti. Petlovac nije samo tačka na mapi, on je u svakome od nas, ko bar jednom godišnje poželi da se vrati korenima. Na samom kraju ostaje nam ono najvažnije, da skinemo kapu i zahvalimo se onima bez kojih selo gori, a baba se češlja, nikada ne bi postao deo naše duše. Hvala glumačkim gromadama koje su u ovu priču utkale svoj život, svoj talenat i svoju besmrtnost. Hvala Mandi, čiji je Milašin postao simbol dobrote. Hvala Gagi Nikoliću i svim glumačkim gromadama koje su bile u seriji. Ostavili ste nam svet u koji možemo da pobegnemo kada nam zafali topline. Ostavili ste nam Petlovac koji nikada neće ostariti. Neka im je večna slava i hvala. A vama, hvala što ste pratili ovaj specijal na kanalu Tamne misterije. Do sledećeg viđenja ostanite uz naše priče.